Jimmy Sika, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Bensa, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Body, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Sisi, hey, oh, dear. Anidaso Wɔhɔ Obia. We share brasso. Yeah, the discussions, no. Yeah, the bro no pay. It's a brand new day, and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't pay Anidaso Wɔhɔ Obia. Join you live on Facebook. Oban wa share link, no. I'm off of Robinso. Etumia will be on TikTok. Mr. Hitman official on TikTok. Na no pay ye ending come up. Inshaba kwadwo Sami B. Kwadwo atina se no pay. Kwadwo good morning. Yeah, good morning. Yes, baby. And we had discussion segment on the show. And I pay come on me pesi here no. Over the weekend, ukopiemu ewo ayawa so Easter. And come on ekoso papa. Abatwo koso wo honom. And in come after abatwo no eba no. Enye nika. And I pay kwadwo me pese wo hwe honom na fe yedi nkomo. De koso ayawa so East over the weekend. What's Chairman, by Braco Bramena was an na yenche and a tea for an appomutie. Na they see over the weekend, there was so east about don't piece was one. DLFM. Right. DLFM. Na edikan ma yensha sinfria. Okay. And yen ne and a vote buying a beshasi woman. See a twabani utreska. A woman mother dada. Ghana a man your form penny for him. No munina ye be. A man your quack as your Ghana and MPP and this munina ye be. Internal elections are hot any general election are your money in a dear Nina. Nina, ya dear moye. They ye in any musem. Na no quas my woman say. Said we are my own. Udua ana wo ato dwa if you think it na enyini tiesia no aduaba na mpanifo ne politicians na de share form no na afifiri na egusu anyina na edu baabi ye dre tiesia no we no kura na nyanso na bribra okay we no memfa ne say yekuku anka yensiwa we kura nyanso abawo ensiwa na yehunu ne sa na esiwa ya waso east ne ye ensiwa kuku no okay afie bedu no mpeni mfie so na ebenyini kama no ye bete so aba papa na yedi wonim ma memfa nko back you see the otie mi ni ye enya say obi aye bi nto obi ye bia ya de papa no ye nsoso na momu no aya moma yanka no kura nkyira ye ho ya soso ne ma we su ama na chebo ma anyim unim say oman ga na mra no echi say ekoto aba obi nkoma obi ademude Yen Criminal Code 1960 Section 241 Ema yati asese obi kwa akoto aba na se obi ma ne bibi se wonje no nkoto aba ma na criminal asa nipa no ye ka okromfo oka ho widini oka ho okay ti sa nipa na ye se mra ne nidie kodo code na ne act no emra no ukoti him fabiem Ghana yen criminal code no 1960 1960 section 241 okay Ema yati asese corruption
So obi ede sika mu obi say we ademudi agye na koto abama me a na se nipa no we influence the decision de enti amampanifo ye koto aba ye de ballot box ni si ho no ma obi anko ho ka wonko a koto aba no ho no omaye no opaque se ba ya de wo ye no krobi kura wa bonten a ohun dipa a woto aye de aba na aye den ama no sanka ye pese ye mamu da ho no mo a enke betumi ama na ye transparent nanka obi ahu grass na wo ho ka we mpo enke hu kura mpo hia for ballot box bia sanka betumi de pan kura kwesi wo fa team so ye nim woje ballot paper nanka team so electoral commission officers na nim no mu hu nipa wato ma nanka fa kotum na we de yam pese obi behu ba bi obi tu aba na konti ene ya ballot box de asi ho aba na woto no wo decision wagina sie ne se obi aye den ehunu kokwa mu ade ene ya ballot box wo ho no ma ye to aba ne gum eba ne sen ne ye to aba obi tumi kwacheche nkukon confirm emo television set ema kwabrane na owia wagitumi bra kwabra onim me the voices bi ama me nim se obehu a ente saa agimi ambe ye ho adwuma ma ho sisia na me pese ye tie eni bi ne nsama de hye na keka ewo ho ohu na nsa na wo de yenko DJ Mede ayi yabeka ya that was 30th April 2024 edweso emra former deputy finance minister Dwana Pontu akuma free mo no so beka say MPP internal election bi ko so ho so beka John Pontua apontua kuma ewuye no kobra boaten ene nipa hodo no mo pra abato nim de esi ye wo ho no boys ne bi ka asemi wo ho ma yentie sa asem na boys ne kan ye no ho that was 30th April 2024 MPP by election ye wia na ye mra de asi e wa ye was east ne ye nka asem wo ho titije se wo hu a obetumi abo video na on bo video na afi video kwaso bo video na fa video no to so anka bo video no me MPP ni by never because of Kroma enye so ti ase sika no so mo che no o mo che e true o mo che be e true enu adua yi anadwo bre mo be ye kampa magada boys no se mo bro ma dia makwachichiri vi se ti enie ana mo de 100 cedis atoso e dia bro mo enu anadwo bre match and sa men sanka bi mod man na mawialum sa arentia et me va kwam na ko to aba mo bi ho ara majimi majimi I was for enti the akoso no ose ono ne dia okay so kwajo where the akoso wo hemfa we ye jeso okay emra John kuma free mo no yankopon fa ne kransi yanka abusuafo yawo o free mo no de si ye e wajeso enie right ti de otie me ne free baby na ye ba okay johnny live on Facebook DLFM ho kura nya de dikan adweso no kura nya de dikan e ya de adada ene ye na ti o manyim na yanko nima aya waso east mama voice mi no enti bo first one na mama ni yenketie nkomo a wo ma mo koto aba delegate ne kan ye ya hwe ho adi enkomo andopai right yenti voice no na send na ka TV no envelope na send na wo envelope 3000 and the car TV no yes the late MP wa rule here for 13 years that's yes I've been here person only here and never and then property here delegates for the Omo because Baba Jamal they be offer abanu and what's somebody about we ni mahanu say they was say you maintain naza you no mo dia manu and say na abali there ni manye there ni manye onu akasa who said the win no enye win because Obia pen woni ma and our staff your friend is saying me ake for the ni akasa obe no enye Emba because all crown on my head because baby after one year I know baby delegate decide with your own self I'm sure about and say manu yan to baby after about best uncle yan to manu I don't hear me when this man baba to body that you can go ma no I say I don't hear him from where
Okay, so where the course so weekend the Ayawaso East Kwajo. Na the more the next one motivational one am the kan no. Boss our voice na ma misisi a na iwi na ye ninkomo. Because you are as a delegate, oh, they be as a motivation to vote for. Once I say campaigning, I can campaign more as a delegate. And more of us to delegates. This is our time. We convert to get as a delegate. But also we select the part. We say about work constituency. That's the main key. By any say. Yeah. Maybe I vote share, but me to mention vote share. Fear delegates, as a fear delegates there. Say that the war will be no. Sign up will be so. If the first contestant in the more for Obia. Oh, they be. And just over Obia, but also a kumamono. Obia them baby for real. Me say no, maybe I be wanting. I gave to the Obia. Also, because I a motivational song. A motivational song. So the mouth there was always so crazy. It's even the motivational. Motivation. Right. And to know the course so Ayawaso East over the weekend. And now, of course, now I'm on the screen. Me who kosuani moku, and also you're there. Say empeni say. I mean, we are te. Penny ma. Ibinyira. Okay. And to offer. There's you say I didn't want dance the day. Emma Ghana for. Okay, so kosuani moku we no. Ayawaso East. Na delegate omoye ndisi ama yukomo mokoto aba no. Any motivational food. Kosuani moku. Kusiani meko. I see. Omunsa can be. And a 32-inch television set. And so omunsa can be. Ibinya buta. Ibiya ntomano opo beye 6 years. Na kwa brani aje. Ubinya money angwa. Kivo gari. Edoso. Na omo sign de TV ni ka omo sam omo envelope. Na envelope no se wutie kwa ba akona wo sesen. Ne de na 3000 Ghana cedis. Yes. Enya ye ne ye bon ye tirimu account. Wo mo anka se omo kwoto aba nanum asem. Ntina me pese ye bo voice no na Ghana fo tie nsem omo kan ye. Anya obi na ahye obi de omo anka sa akwaje artiste wahunu no mo kan. Nti imagine the number of delegates wo mo kwoto aba e wa Ayawaso East. Ana no me mindai. Na obi anya 3000 Ghana cedis plus 32 inches television set. Buta. Some ko ni kusiani makompo de beka sa na kura ne bo nhyɛ da anya de ntia ne kura de 3 cedis. Omo je buta nyina. Muji buta. Ebi kura nya motorbike. Motorbike ene. De ne Ghana ha obenya motorbike ane boy fo a ye mono kura na. I think say wunya na less than be 6000, 7000, 8000, 10000 no. It depends though. Ne bo den. Type no. Wo pɛ ne be kire. Ni nyina bi kɔ so. Enti na ɛyɛ adwadie ne kɔ so. Ɛwa Ayawaso East abatompi so aso. De enti a me hye ase free dwonkuma de nim. Ɛwɔ ɛdwoso no. Me pɛsɛ ye ma Ghana fo no hu MPP ne NDC fo no suban wokuruma. Wo se ba ne si ya na ye preto. I say we na anye ne ya say we no wotesa. But they are the same. Ɛyɛ ade o mu nyina na ɛyɛ ba we say I say we na enyini. Sad na hye ase a ye duaba ye gugu sunsuo. Enti egusu a enyini. Ise Yankopɔn adom. Ate se koku aso na bribra ma yen. Ti de edua ye na aso a ye tidie no. And we kire yen say aba ye to no Ghana ha no. Enya de Ghana fo na decide say ye pese ye to no na ye to. We kire yen say aba na ya ye koto no. Nipa bebe na omodi sisi na ya na amanyofo na influence won. Agency a Ghana ni pese osie no. Amanyofo yi ma Ghana ni nsi agency ono no pe. Enti ometu amakomma de saa from fear 9 no. Na aka da kropa ye beto aba no na ya kyeche ne ma ma no waje ne wakoto ama no. Na saa anema no so yemfa ma wo kekeu. Ye de ma wan hyehye wo ho. That is a secret ewum. Na video be koto 32 inches television set ama 3000 say je na koto aba no se de opebia. Be kan tem aguso. Openi yemfa ma wo kwa. Wo be soe Obia fa ne 3000 fa nhyɛ envelope ma wo sɛ je kokodi kwa. Ɛsɛ otoma no nti wo be kantam. Na wo kantam no wi a wato. Enti on sɛ Ayawaso ECD no. Wo hwɛ mame ma wo table no sɛ de ekoye ne hwɛ magic isi ye no. Na tie ne ye pa. Enipa ekosi akan no. Omoya maako num.
Endufa di odi kan Mohammed running and afin so ani madam ono na ni kunu free mu no Papa Jama Mohammed Ahmed and Dr. Yakubu Azindao and afin so Najid Mohammed Sani and number 5 on the ballot sheet. Yes, sure. Okay, so then you are projected live on our Facebook page, so poll results, and I could do at the 2 screen this one. Na dia me interest umpane ye Adam. No, Amina Adam. And if Baba Jama. So number 2 and number 3. Number 2 and number 3 no. Right. Share difference in a woman no. Okay. Anima Amina Adam enya 399. And Baba Jama enya saying 431. Enti ba ko bra yen kwete 399 in free 431 ni hwe de beka. Uti free my 32. 32. And what you chair then NASCO 32 inches television set. As a television 32 no. A year juma. The difference is just 32. And the NASCO 32 inches television in the this day. Ewo ayawa so east about 1 piece was. Na memaka na de otie mi no on fa asem ontu ne tire mu se enche won Ghana delegate ne be bom paye pa te say Obia oyefunu daka de otie mi ntini no fa ntu ne tire mu Ghana delegate MPP ne NDC wo mo ye delegate omutumi eto aba no wo mo konkotodwo me bom paye say Obia oyefunu daka Obia oyefunu daka na mpa bot ne mpa bo ne se nipa ngu na ne dwadie nkoso sanete I see sabi fundaka yemfa anya hwe gini mpawu anse yato enti obi oya adaka mpa ebo ne se de bia no se nkwanhye na besi o se be ye danya obi nwu se be ya de dwumadi be kon kanyama no nso ni business no no eno ana ofa so ane sa ye den e kwana no na amanyofo na mayate ase se delegate no mbegidi a na maduane so be ye enam ba so pia mpempi no by election e boa won pa by election say obi etu akwamnya so no wafiri mu no boa won enti delegate ne be bom paye say MPs dodo na anya den enwuwu se be ya o menya sika sisi ansa ya waso is na mu kwam anya den meboa mpeso awodo aka no se obi so firi mu anse sa na beko se jonkuma wuye no mo chiche sika eba ne sa manyokuo ne won favorite na mo maka ne so wo mo de o mo so pe nti sikasem wa ma wontumi anto botum no emfa they say at monfa nche mutiri mu se nche ewuo ni de mba ewu because delegate no mu hia sika de otie bi ntem ye ye mo mpa se obi nwu yakopon ma ne mpa na momu no esa mpanifo na twa to ho no delegate ne mpa ebo ne se ewuo ni nya den enkoso because your question me busa wa no pay no say must we pay delegates before they vote for us and na me ko to mla na ma no criminal code 1960 section 241 no say obi ma de mu de se yenkoto abama nipa na yebusa nipa ne se witini a criminal offense. Okron for a criminal offense. And ye mashaba dwafo na kotintim mrai. Tieni yo, mashaba dwafo na kotintim mra ne gitum. Right. Wa mo mashaba dwafo kura ya so na obi kopere a, ono nipa kura ya sama demudie yi. Uni masa baba jama kan e. O say just motivation. Ah watema wo mo a. O mo koto aba no. No nka so obi nkoto aba ma no. Enti opese o kira me se opese obua obi a. Election day ni yabua nipa. Da ye koto aba no. Ene ye chiche niema. Ni mana o kopere tumi no. Se ehwo no wote ehwo no wowo. Enti no kopere tumi na meboa. Se o mpeso aso na apre tumi wo. Bebia afi na apre tumi. Okay. Enti opese o kira me se ade hye o mo woni ma no. Da no mo hia mo no wenhu atere se na. Eya abato da. Me kura me ha no kura ya abato da no. Anko kwachiche nema no kura ma wo na wo bonto akura nka meka se ne kura no ene kura ne be fa ne se nya election day na we de da ya to aba na nkasa ena TV ne namu ntoma ne namu na nya ono nko na che yo senior enya baba jama nko na che nema no delegate ahodo ne nyina obi ache bi obi ache bi sa 3000 ne sa ntoma ne yangwa ne mo ne ho nema ne buta no delegate ne say obi ache bi na mom senior man de na television be kan ho asa ne de ni mbe yedu se na wo maka ni nyina enti obi ache bi okay tibiri maka aka akra on Ghana ni bia nkoto abakwa wo mo de ma adwene say primaries ni delegate aka akra yedu general election so a
Obia beji sika so akoto aba because aye hye ya mo pese mo de ka ho ma yen. Asese bi ye twato. Sɛ mo ahye ase no na ebeka akra eye voter turnout no eso beti am ebeye obi anwa because se bedum pempen so se de mo ahye ase o mo kue ma nso ano a obi an nsan ka sika bi ankoto aba. Say no masha say ye basin of voters. So be ka be to aba no mo de bases etwe amanfo de mo kɔ bia etototo aba. Enso ade we na nka ho. Na nka ho. Yetumi kɔfo bi free tamale de ne ba so me to aba wa. Ade ntira me party ba. Enye o. Aba no obi ani ba bia wote ene ba bia so to na aba. Me menim say mi ukrom ha na mi fia na me bedwuna o ma ne kan ko ho a me ntwan sai obi mfa baas ma fa mi asma kwa koto aba mi a me fi se mpesa me to aba meto e ka me se me nto a me nto na mmom no e obi a civic responsibility se otume ye den eto aba e ye o ma mpani ntia ye wa sade se wo kokoto aba no e beduro na MPP ne NDC the baas se besisi wo sesa party for do ma kwose enkoto aba e hɔ na be cheche mo ne mponche ne niema. Democracy na yekan eni. Yekan yesi democracy. Kabina men kabia memo nti obi a kire na adwen. Ba we de yeto. Enti o mama yate ase Ghana aba na yeto no eyasikafo e na eto. Enti do you know say yekoye ni mo no yentimi nya the right person obetumi di Ghana so abo o ma na kire ni puntu. Ye nya the right person that because the only be no oyi ne tise okotu franka onya because ye be cheche niema onya sika nkoto television set enkocheche enkonya 3000 emfa nhye envelope mfa ma delegate bia se wonye nkoto aba nkoto to ho ntoma ene buta ene pad ne kibo gale ne ho niema nka ho onya okoto motorbike akocheche onya ti de bia the right person obeboa o ma no yenya you see ayana medwe ho a mebisa me ho say Ghana ni no no kwa akɔgye sika na akɔto aba na senior on reject sika no onye rejected da mo pe Lumba super ne be ma no senior on rejected da so obi kwa akɔto aba na oba na aka so ojiwei na fa hye obotom a opening on rejected there's no way so obe rejected obi no a wato santene kɔto aba na wo ho na ya fro senior said o man ya be o si chale be television set e mo no chiawo enka nsuo ne ya ma mako ene eyi ya kusua se di e free hwan na enkodi bie oboka kwedi so be ba no pa hye oh yes hye pa hwan o tu esi ya tonto mama ne se gina kofura o mfura enso ne papa mu ne ka esi ya reject ye keke se yeje opese odi no kure ma o man na ka hu hia se woje ye e inducement e ya de a asa wode dada obi na watwe na adwene wagye na adwene kita no afa okay me hu se Ghana ma mpeni atwe baba jama adwumadi a ode o hye ne nsa se ono nya high commissioner e ma o man Ghana ne Nigeria no wagye afiri ne nsem for now that is Enkrata Babonten okay so that's the statement that Facebook page I see and Adam kese o ma se badwam wono pandini wonimnyamfo mahama yarganso de Enkrata Babonten se o mo so said aye no saa ayawaso isabato no baba jama ne nipa bi enimguase ne 2 months ti aba no montwam na monkoto no foforo omoto se OSP hwehwehwe mo nkrata asim ne ma bi ankonkan aha nti we susu ye dom kuma ne de ne de ato edom kese ne de no mo de ato dwa no you see masiba dwafio no black brother de ne wo ho mi bi sa o de ne wo ho so kwakọ shembra bibi wo ho ye nimu o kwakọ som wo manfo menya sure bibi wo ho bibi wo ho bibi wo ho no mo dia ye be meti for problem dia make asa ne say because obi a ya ma wo high commissioner emda me koya background research kakra about wo mo payment ne ade allowances bi diska bode ma wo keka bo mu no say de minya ne ye saade a enenam 1.something billion no yeah a month me check ye na hwehwe mu na ne ma me hu ye say memle be serve me right almost 1.something billion a month Sam high commissioner for no sika omogie no emudu right enti e ba ne san e na watumi agya sa dibia na to no se still na machine bedwa akonya na ato no akonya so to ye pre ho my want to say akonya to a winim ye pre ho ma me ka se me nkyerɛ last asante ne ka asem we na Ghana for amsa dodo na ewra fi
Oka se ma se ba bia konwa no. Na bi ku nipa, na bi tu aduro, na bi ya basabasa e de pre akonwa no de pa na wo ma se ba bia fie ho. Enti aduru ho na ye ni bi sem sa no. Bibi wo ho ekoso. E ho de. Okay. That is a secret. Mate. Enti penifo ma ne ma bi nya adwuma se wo ma mra nya adwuma passes ya na ye kɔ ne de a. I'm telling you 2028 abato no Ghana no ba kɔto ababia ba expect sika. Say when nya sika aba no onto wo ha ebesi. Mate. Asa that enso delegate be bomb pie say MP4 do na nwu na by election bla no musika sem nye den en sorry yo Ejaba kwadwo same bia no pay medase papa mama me dear from Bram 059340 6565 0534 050 199 how you deal Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Good morning, Hitman. Utiate Hitman, I'm in Shaman my palm moye. I'm saying I'm paying for it there. The Equadia, Yenya, Sessia, Miscano, almost Pescatcher, or Maya, Chichilo. So, Become la Shebejaman, I say, Obetuana Mon when yes cano, almost Penasachin, and so many Kaya Bledema, Chesa Ghana, Koya, na Koya, my yen, and so we would say Siciano, Pessaman Kumiabem, baby Escawa, no be pe, so Becqua show. Right. Yes, or by your man. Matemeda say, good morning. Good morning. Me ba Jeffrey say. Say. O say ba meet you want to pay. Akwa Martin. Me jo so aja. Yeah. Share uni and dey am team program ta tempa. Share Ghana on me share come to 2018. Me say me can say e beto me Ghana no police no soldier. Ba na ba. Share abia o me koso yi. Baba jama ye bi sa na o ka say na no fonfom because on baba jama en pro ne propaganda. What's that channel? Omampani betraso ya wasi oba esgracia obetam. Masa se oti. Eba. Man bisa o se mo boss. Papa jo meet you pa. O dey your make you submission. Kan want to be one na. Obi ko di 4 years. Ni a time Ghana is almost 10 billion. Ya man so ko di se esgracia. Na me ya juma more than 30. Bisa tike niko we 20 years of retirement. Na 1 billion ko ni on account ni. Omano your man because look at phone. Matemeda say, good morning. Mira Joseph. Ora Evans and pay wapom to say. Yamia da Roma na monso e. Yamia dom ye hu ye papa ma meet you. Because so bom abaso. Na menia Kofi bi kan bibi. Parliament ko de na wo. Ade ye me ya baba jama wo hwe NDC ni pa wo. Ya ye wa masado. De pa na wo parliament ko. Na NDC General Secretary ka say Obia ope position no e was say udi position to ho afey o nwini wie na president mama agi ni position mini a Hitman me kai emrebi omo to aba constituency ba ko delegates 3 no imienu ma 5,000 each and aba ko ma 1,000 nipa wo ho no Obia kofie no kuta 11,000 Ghana cedis a television ne fridges come. Na uji we no wa be ka kire me Evans say me go dina wiem na me to aban fa ma for mo ma ye nim da ho right na penny for no kan no kure me da ora Evans here so ya da se no pay good morning. Good morning. Me ba Jeffrey saying I put me John pass na ka from tema ma meet you ye twem tema ya ba chama Friday ya ba Friday ya ba but sometimes oh my papa sometimes never be me bufu pa o sometimes oh Ghana oh and remember you before pa here you penny for no omumbuye because o share abaye to so you share this bribe near to sky this ka gum this ka ko ye nya penny papa da because onwa kasan obuya ni yemi ye obetimi aye obetimi aye maye omu this ka influence people no mu ye ada e maye wrong people sade no enye na start o enye papa jama kwa na ye sade no Matemeda say good morning. I'm on the German. We have go. Nana yao. Yeah, Nana me to nkache. Michelle German me ko share jam ko kwa zeka kan. Friday ya batema ntima yishia. Why? Yeah, we pa you show. Okay, right. Tamai. Sir. E wo bebia o. E wo bebia. On Ghana pe for bebia kan so. German anya hapo. Se mi se party mi no mo ma.
amakwe eya de bia ye do me he ya san sate afie bia so do bada start chairman hwa yetimi chi konfo ko Ghana ha ubu wani agya no so no we agya no na wasa ba no unu ma de wasa be ye obi ye boni mama emna ni obi ye boni mama emna ni what you say so next time so bisu yenchen so ko esa na onye say mistake ni biem na nipa na di boni na mo agya no we ni kwa say ke so ka part ni biem o say papa mama yini si nchen na ye hwede de ama ka no we bu wani asa yi be na sa na ko sheba bi and say that say kuro do chairman but nana ya me that's na ha ye de ni hwe but nana ya ma yen shatama Friday good morning me ba che fro say prophet and satata and sumesimiso e wa gba sedua mami too niya amara ya me raho eje goli Ghana we nipa 500 two pe na nkosku jadi de ya to abewie parliament second parliament one go parliament e ko waya Obia ngi ho Obia nka radio so what about to abewie na impefunu ya no to ko university no o ma dey be ko so to ba jamen to what abo no wini no go parliament to be body and na bibifu boni e bebre mate me that's it good morning good morning sir me ba che fro say offer your invitation na binti offer come on you say haram and what they want they get they still want more sanebeko she eye niwu sankofo na obisa won kura say economy nti sa hwe wo mu fun kosua wo fom niwu Ghana you offer ya so ya da say good morning. Yeah, good morning. I just say my time about you. I just say me pa chobo ni tell me what arma. I'm going to tell me ko. Me see es gracia. Enti mo pre. Second here akotia by election e buy no. Hwe na NDC o ba power wo this what time na no mo ye grade da ye kwan gidi. Dey to ba ma o candidate no. E na boni ne kro no o be so mo wi o man. Just both the MPP and NDC. Munye we free mu baba jama yisu nkodo munya no nkodo ba bi because o munyina parliamentarians odi o munyina o munya bi mate me da say good morning Patrick Frost Gabi Neo Mr. Free Achimota mami ti wa no pay o ma we mun sem ne de Hitman this nyame bam because the ekwe de o dwin wa won ti ase na ba ma jama kra de wa ma mun sem bosi for why MP for kwatia almost there 12 years or so and you be too. Then you now sign to what build your reputation? Come on, and that's and we are see our coffee also. Hitman, a quick one. Dear entertainment show, me tell Moncacho. Yebeba. Yes. So be who the new face of DL Entertainment Show. Right. Good morning. Hello. Good morning. Hello, good morning. Yes, hello. Apito ni near the Casano. Mami too. Baba Jamalo, you are so bebre, and yet, could prefer everybody who might be not by who might. Mate me that say. Good morning. Good morning, Bakoba. Mrs. Minta. Yeah. Mami ti wanna pay. Hey, Bakoba Ghana for ya do for mo, ye mubimu. Ye mubimu ya do from Papa She. Obi jina habo, that's 1 year month to piano, Pacotiana Joe. Bosumo so ani amount 300 cedis 500 cedis send me pa no da wa no oba no wa cham TV abro no wa ka so kokoto abama no wa koto aba no we delay mu akoto abama no me se ni omudi ye name no o njai da omuni memra no so obi ma bribe a enye against Ghana ye law enso ya so me de bia kwaje bribe ni edi mpaniko na ba no mebe bia fa so wujina ewiem wo habo wujina ewiem wo abanye adwuma ben na bosum so otua kasi 1500 kana 1000 almost 700 600 na so wi a wa begina wata me yepeni no wa so emu ama no ama akosia ne moko ada wo ya aboa pharmacy na ye ni ti o ye me ye ni ti pharmacy no no mu jimi ye dodo Mrs. Mintamela say good morning sir Gideon Berma Sante. Yes sir Gideon mami ti wa do pay ohene show o tin kan nkata anopai no o sikoko bo yinyi sikam fan kotokoko akuafo abre atria hata ni yenye sikan konkoto
Anoma mi oni na cross check say weekend allowance ya cocoa board mpanifo egin na wotwe bia no say ya na ebi ji over 100 million allowance ketewo eto cocoa 1 ton sani ma we nyina wo mu je na mo amasa be jawasi ense nye sika ankonkoto cocoa na itu di dise anka munye sika ankonkoto cocoa no ade no moketu akwa monte so na allowance na mo mfa nche omanya ye wo miese no aye oman bia wo mo man na eye o mo dia kesakesa na na eche o man mu niema nyina efa na mo dia o mo nkoso nya nye na ni ba bra o so onto no wase no one day o do mbe court amo mo hunye tuem baba jama asolondo wa ya de wodi ngunim na eye nwanwa sai baba jama so yo mbeko akokoto etu o shake mpa asra na ne yenyi na bi every ambassador na ye de man no Mati Gideon made us say good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef for say. It's from the Ghanaian Nanado, make a certain sound. Nana, I meet you wanna pay. I'm watching DLFM my phone, and Anumana in channel. You, the cost of me there. In your Nipia, almost a 24-hour economy. 24-hour economy, and Mao, Kuku Kwafu in tune to Amoka. It's almost $80. Okay, you have to send a commitment to Amoka when Baba Jamayama, I said. President at Amsterdam. I don't know if media for journalists for Bunyan and some say, who Ojaya, Castle and P, who then choose a castle appointing. So you can come a castle if it are, and to Papa, into what teacher, where Prince is a man in young woman, or in your concourse and P, baby on say Nima, or better and Pinam de Disana. Into all this, I saw you 32. Into Abe, too sure, into your Mukucha. Ghana DLFM. Mate, yen to me and fat calls. Okay, producer say yen fa final call and no pay yen na yen wrap up. Good morning. Me ba chef for say. What's the media call there? What's the mammy to want to pay? Me kasa fru Odobroni Junction, Medina. Odobroni Junction, I don't know why. Medina. Mammy to where was the? Hitman, ade ba kwa me ekoso. Menti asiye. Asiye tibi ma Too bad. What's the home article? You fancy you to me and fa call be a beam. Koyo wakasa Ghana for so akasa. Yabraso. I was here call. Yen wrap up. Nti Barack Obama na tifo na se. Na no kure wo nyina ne se. Ghana ni na se o ma na ni ba na ho so. Efri se anamu a wo pese wutu na boa o man no na se obi be dada se jade wi na ye ne se mamia. Hwe hu ne se won puntu dwuma a wo pɛ ne wo daache no ɛna wakɔ akɔtɔn ama nipa no na ade a ya wo mu kura ne sɛ yɛmfa no man kakraka ɛda ha yi na party for no yi bibia ɛka ne sɛ delegate nipa kitua bi o na ɔmo atumi akyerɛ sɛ de ɔman ne nkɔ emu aya o emu aya papa na me kura sa delegate sɛm no kura no last na me ka ho asɛm sɛ bɛyɛ ankampanifo no ntumi ntwam sɛ mu pa wo bi wa manyoko no mu a obi oya manyoko ba bia nkoto aba ne bi na hwese mbetuma kyeche sa sika ne sa ne mana ma obi a na ye hwe ade o ma fa nipa kitua bi na kyeche sa ne mana ma wo mo ene ma sa ne mana koso na ene mu oya se betrom mam no mamu nyina nipa kitua ba kosi gina ya ma yen na o ma akwaji sika na ma o ma ni nyina bere ba hu se de Ghana mpuntudwuma na nse da nkoso no sa ne ma ne di mu akotene because the nipa na e koma je bedwam ho no mo no nema yeso okopere no okopere ado be kwakutuatua ka na oboye no o de kotene kaso bi ntinya wo hu adwen na wo adwen aso obi kwa kopa adwuma na ya je ne bribe enipa ne gunya adwuma no mu kwan a bribe na ye je no nje wate sa aka na wie ansa na obedi no kura wadi okay enti e besere na de ya ne se obi ono kwa akwahya mra na wonim sa de mrate na sa nipa kuro ya atumi nya kwanya na sa nipa no soso etua bribe ansa wakwaje tumi a in fact emoya timede mesre Ghana mpanifo say said ya obi kobokro no wakura na ase a okutwa bode ekotu obi abe ekotu obi banche etumedi ne tu afiase no sabatam say nipa ni tu anamon a etia mra
yɛma mmara ne mfa ne nto ne level ɛmfa ho ne amanyoku a wɔ mu ɛne ne di break kita no sɛ wɔafoma yɛnyi ne di break ne kɛkɛmfiri ne nsam but I mean yɛma bibi nyansen na hɔ ɛsɛ wɔkɔ da mu a yɛma ne nnam 10 years ɛne wakɔ serve owie a ɔba next time de ɔyɛyɛ no afoforo kɔyɛ bi ɔmbɛsuro ba yɛgye ne di break firi ne nsam kɛkɛ ne agya na I mean we de ɛsɛ yɛkyɛ okura yɛnyɛ ɔhwɛ di break kɛkɛ ne bɛgye yɛankyɛ nso ana wafam nti ɛnyɛ yɛma mmara ne nya adwuma sɛ yɛma law no take it course a sanema we yakɔ so nyina tu betwa na Ghana ni so ntu no hofo right wotɔn kokromotiri ma obi a wɔdaache nkokɔma te sɛ da wodi okosua no ɛna wadi right thank you so much 3 minutes after 9 in Shaba Kwadwo Samibi ana wote ne kana busua aha na yedi dwumadi no yebesi the very good act of being a good guest is to know when to say goodbye so like I say Nkoma production team no in Shaba Kwadwo Samibi executive producer DJ Mario and the echo social media na so won so hwe dwumadi no be live on Facebook Bismarck Edu say and pay at the sports buyer. You're from Hitman Yankopon Kaho. The mom kind of channel so my barco and your war until you're to Ghana. In I am for. Good morning.